até 38 e tango ambudoze tena ile longo kuna bema shikoko kuna mambo mawili kali na tunzambia sambiri kasambiri mutu yetu tukuna tuku kinzambia sambiri wewe sambiri zambi apungu kubanga zulu yintu anapo yufuluizi ante sidi kwete mindele dina dia mirinka kati mama yufulele kuja mindele nanzuza tama baba mindele kanise ko ambuta sambira nzambi apungu ndio novanga zulu yintu takuzawe kasi esambira sambiri ngi yawo ipiranka kiyatu sambira ye yawo na sidingi mbimba sidingi unansuka kushika mene lombele yandivo wayikwenda nga muna kyana kideki ngwetsimbako lelo kingwenzushi ikote muna teke ipinde baka keti baka mbakale wana mwana mbichi vana kundiri ngwandi isani avuse ntambu kele leka ukaleka ntambu vumanisi silisambe leyo yani koko mbishi ukwende kuntambu matundo mesu mavungu vukwakwa ntele mbila moyo anungu jona matanga konzu tanga amanyango dongele endianga tubidi kuna simu de ndungu nagaleka tubidi yoko bote mpasikene za sina gajilende kanako maladi yobuka bakanga mbishi kuyoko tudyambo awasilingi yawo sirizo zumbimba yani ko ndio wanokukanga ngamafina yimenga abu yandi nakadianga kana mazo ko fe manga kujama ngomema kumashimbo ni kala ko yaba mama ya tarumbu ndio ko fete vuma pili ndio wanokukanga ngamafina yimenga abu yina kapaka yani kakupurusanga cyuma ko ngiye sibu umbati abina kapaka nga yandi sandi ngudi yani vuka kwa furusanga cyuma ko ngiye sibu umbati lekere ntamu yo wele mara cyana sambu kandi kenda baka ena mona vuka paka nga ka kwentambu bongere nkele yo wele leke ntambu mbc binda nko binda kumbaka ngo kina kubaka ngo fodi kona leki ka ntambu fodi kona nga kumuna wele mona ngindu za bamuchi wantu etwatu karatukala muna binda shabu mutu wasibu kwa kande lyandi wabinda wambisi bevene yembisi ze sibu kwa kande lyandi elu mtu kwene gwatana nta mbaki elu mwa gwatana yembisi bindi ngepe kwa binda kina lumbu mbaki yekuma kuyoyi kumuna leka nga ntambu kuyoyi kumuna petanga budu muna yoyi nzila nanda baka nta baba kapinde mene mbuta mutu kabonga nkela bongere punza yatikili tuna mbimba abuya ni tate nke tukwani kutsibanga mwana kipakiko ale buya andi kwani oisika mbishikafwa kororo kotete punza nta welebeti okamona mbishi tu mbishikafuidiko siri wenkaka mbimba tu kefuidiko siri wenkaka mbimba tu mbishifuide nta onzee buya andi liona kundokanga nete to wishe ko ngekaka uni seeding mbimba zono ya imbishi mbaka baki yatu muna bata yitu kiko bakiri kabaka ngunu bakiri ko yani tati seeding mbimba wawo yani wawo ko fete shaulwe ka fete bobulwe edi ali diambu akanga mama uta akanga ma konzu ko bakanga akanga ma chance muna isari mera makuru ya inzira ile landingi yo yingombo atele isambu ina irisambu ipire yina bolo ya asambu mulombo bawete kungeki ben alors vene yisambu muvanga mbiko wantu isambu inivanga mbiko wantu igikirwanga mbimba yomasibu emasibu natuzoni baba wao ezinende tibobanga mbimba uzidio desu nove mbimba izauzina mbimba
musentidu yembote yembimba musentidu yembi agora esibu idiadi abo banga mona kingala uloka baloka ye aloka dingala atoma buva ya mudimbote agora dingo kinatibu banga bumutu lele bakiri wele niemi tiri mukinika kinako kazi kindogi kinene yesibu bibili kabobanga bukalusibiko kadi bulu sibidi umuntu lyamu kibene ka mmona mune munanga secret kibene kuna kunzani wabo kusibiku kibene bo sibidi lyamu kadi bibili kibobanga bu zitsengwa kwisa kupachu zinga lumbu efwana muna china kakupana yaze wanzani ngudi yese gwisene kyao omwana yekonsumuntu ndio navuidi kadi ansashi tugile kamwana pashe wasiba ndio nomuntu kafete mona kapasi ntawo wawe muntu muna nzile yina yimbi wauke ni nganji usiba ngubanga vuka muyingutako muyinguta kalendi baka kukalendi gute kalendi mona kisavu muyinguta dikalile pile yae pachika zai muyinguta muntu pe bindema bon mutum kaka una yinkisi usidi nkisi myani ngenkisi usidi baba bo mutu kuiza kakatuluki akima kasima kingenkisi mbaki ngenkisi usidi pili yayi bo mutu pio kilimana yayi nsida ngenkisi mbaki ngenkisi mbaki dingi yemasibu mabaki dingi watu amwene pasi yene pila ayele sambi dingi muntu tere mana bobolebo kediye kingo tsimba kulele kingo nzushi angem kisiumba kidi amkia kundia shabu amkisi mina bene mina sidi mikonda razau yani ka bangi midi amuku inkiti kumukumbanga yangu Nós percebemos o que o papá disse. Agora, é assim que o povo nosso vivia antes do Evangelho chegar lá. Mas depois disso o pai estudou a teologia e como é que interpreta aquilo que os velhos, a religião que eles tinham, né? À luz daquilo que aprendeu depois. Como é que interpreta aquilo? Mambote quando Nanzambi aquele vanga ngavo mankaga mambi kwani don nzambi sedietu no yana ne tukutanga kanika zaye bobo kumwana utukidi mesingese ne zaye dinakena dia website bo mwana utukidi kakutuka inkanda kunubo banga bwalungutidi lutsatira mona pile lupana mona pile lupanga mona pile kanika boboko mezinge kibene se zaidi nakena dia mfumo kikutu kinkondere ze kwako bose nitu ndure ina zebu yele una kera ngikibene so kimwene iune nzambi kuti vangu kuzira ngombote zeye ephumu kuno zetu tushangana tamagaze kikoma tubumukini una tutanga ngamona lome una tusambira katze kukansinza emwande vele ukutusedi tanga muna mana tufete lombela ego yimu kuma to Yesu Kristo kaisiri paske kutusonga nzile ina ikeleka tufute kala kontakti yani tata nzambi muna mwayele bunda keni ningi mukone bangi mena zina mbimba yele lombi nzambi ragwanga ekuma vena yenzambi zole esatana yenzambi ase evo sidi esibu satana baki divene mvuto evo lombele embimba kuno kwenzambi vena mvuto kadi satana unakuna musala kenanga taipumunzempe musala kenanga ngoro vutu venga mambi satana kutubana kuraji kujigira ngoro tutomabanga mambi fasi yanika kayangalala vutu lesibi yani satana temana ko fasi yaka mona pasi tuzayivo satana unangi watu akala ngoro muna dino diamu tebundi lana tuluwani kasi Yesu Kristo wisidi muna kutusonga etambira keleka kadi nketo Samaria ukamubelenga vo muni mwana Yakobo muni mwana Yakobo shabu ananza muna diadi uru Yakobo mugano inini maziburu yandi ngeye kuna nkutu ye nsoko ya Yesu Kristo nkembe vo
Ina, zonu kwizo. Ndiye mukana bene mukumukaliza yemo. Ispiritu nkembevo. Yenu lusambira nga mana lukondereza. Ndumbu kwizo. Yenu lusambira mana lukondereza. Kaisha lusambira nga mana tu zeya. Kile kama mikembe ule furusu kwa yudelu lutoka. Kadi nzambi mwanda. Yana kusambira fito sambira mu mwanda yiludi. Ipilo mochi mwana lumu tiyaliji. Zatu sambira tangu ya wosu lumu kivuidi na te kama mwana kana nzambi ya satisako. Elia sambira tangu di songa levo. Watu walende sambira tangu inda banzo nga sambira kinga ka sambira kwa huko. Ikuma. Yesu Kristo kaka mutufite mwena etsambirilo akira kina kitu tusomela Yesu Kristo mana mavuvanga wanti mana mavuvanga mbuto zetu mambo mangindu sankoze zimaginaji mana kavisi dikukunuko mbuto zetu kindoki mautru mena kavisi dikukunuko mbuto zetu kindoki wawo kindoki futulenda kwenda kuna ntwala tulenda monavo kavakele diambo dikiru kumbu kindoki kon kisukele kumbu kindoki kisipukele kumbu nzambi bwene yululu nkisi amatamba nzambi kita nzambi mbolu nzambi ululu winkisi tesi che setente itara kana terempeti che si chiama oggi nel trattamento tradizionale meno ma uso no si sai kidingi nzambi wa meni matumana kudro chetu kunima kadi kosunkisi kanda diani bo kanda diani matamba nkisi matamba kala yao matamba na mapaka au kakafetu kukuka kwenda kukanda binkaka wa meni mamena tuli chetu mingi zina ulolu nzambi akele za yani nkisi usadi sanga nkisi usadi sanga ntulu nzanga atozevu na bana paracetamol aspirina mtu uwelo kale magaze yeve enta wakina bukele benenge mere mawusu nakavana ntukinzi enta kakuvana kakibilongo ifamba ntukinda kuse kufuta njimilizingi ko kafuta kukamba ayende kukanga kuna maza simbi yimene makuru pacho kufuta njimilizingi norusinye nakanga zina nzila ndiona mbute mutu kala nzipulizingi ndiona kala pilini yani kuikisilanga tamani kunkanga nzila pacho kukanga nchinga muna mauku mafunde mene kukangira ndange mabanzi kakemene kinga bilonga vene bikatunanga ekimbe portanto wawe kutilonga akatumene mavamba simakaka nkisi usadisanga simakaka nkisi usadisanga ikalomba nzimu zinayifete kuisadisa muna kwenda ipaka yaka nkisi minkaka ni wana tukwenda kuna farmasi tukwenda sumba bina milongo bikutusadisanga pila moshi ayambula mene mavamba mapampamba kamene mfumo sabu dina bukadi zake nugatadi bisu kwa mbuto zetu kyana kindoki agora kindoki kina vumuntu ndio kunanga ndoki katu kama niti kuna vuvu kingi katenako kakina kukina kansi esibu ikindoki woshiba sibango ndoki asumuntu kagazeje siba naga siba kadi pembe wena mputu ndoki wawe tukurutua ndoki siba tusibanga munatangu tusibanga tukitukidi ndoki munatangu tusaku munanga tukitukidi anatata za Wanda kuna kisaka ndika tawirivo papa na kisaka ndika tangu mwangere nzambi mabanzo em que ano foi isso? 77 evangelização até depois da independência ainda estavam vivendo o tempo antigo, né? Viviam como se diz, pessoas não civilizadas. Bom, mana tumena mvovo kala ye mutemutu Pode falar para o português, aqui é outra câmara. Mana tumena mvovo kala mutemutu mena muna na kase tilija mulemu mafutu kila nje hivyo na tei uno futu wale kuna na vangu majinze kudu mena na tei wa kisimene misambiro wange mina kumunzambi na kuna watu ni misambiro mina kuna mana mavavo ngoro tufiti vanga mvutukisa kuna kaka kupe kundambo iti tunanga yani yatu ni maumamu muna suwe kipulizi zayako na tei kuna kibukuli kuna makele yani kuna mvangira maumamu kule ni visako
turi muno Luganda bana capital Luganda dia movisa vuguzigo kuzayo na wende kuna yilya rato pakanga mbishi muna maza ayena yoyo tutobanza ina tutikwa sabisanga mukisha bakilanga chabo no tutisile ngolo kasi votule ni molenda ekati tukwenda kuna kunda ko kufitiwa kututuka anga kina mawo mu mambo ndani t-shirt vo Demone eu daqui não eu tô pensando bonita hoje eu não tô naquele dia hoje eu não tô na tunei na pergunta isso deixa eu jogar é um curso difícil é muito difícil porque em primeiro lugar tem que saber o tema da conversa não estamos a falar de qualquer coisa, não estamos a falar de qualquer coisa, quer dizer, nós aproveitamos a ocasião que o pai está aqui, de ouvirmos aquilo que ele pode nos dizer. Há muitas perguntas que nós fizemos, assim que ele falou, aprendemos pelo menos muita coisa, né? Que havia aquilo, os enganos e aquelas mentiras e realmente até hoje em dia confirma-se mesmo aqui a medicina tradicional. É aquilo que os velhos praticavam naquele tempo. Mas depois, como eles esclareceram, nós entendemos, né? O que eu estava para argumentar, aquilo que se disse que são as coisas ocultas, são as coisas ocultas, desconhecidas, que eles colocavam em lugar de feitiça. Bem, quando andarmos nos países desenvolvidos, um dia vamos encontrar casa que se chama casa de feiticeiro. E quando entrarmos nesta casa, vamos encontrar o feiticeiro sentado com a feitiça, porque o feiticeiro é o homem humano e a feitiça é preparada pelo homem. Assim. Mas conosco costumamos pensar que a feitiça é um objetivo, um objeto vivo, como um animal, o que se chama, não sabemos. Finalmente, vou ter um bocadinho quando eu ando aí do museu de Guana, Guana Fioti, Amvantano, Amvansamba de Ovo, e Caticando que estamos na estrada. Tinga, una cientificamente, um vuntatu, caseia 50 vocabulários. Um vuntatu 300 vocabulários, não sabem. Caseia tem uma voz, não sabem pronunciar as palavras. Como é que ele estudou essa coisa? Porque não quero. E até é que estão a fazer estremecer as pessoas em Luanda. Bom, a mamãe de coisa como aquele muito que tem mais boa. Agora, no fundo. Eu não conheço, sorry, cortou um pouco. Eu não conheço, não é verdade. Desculpa perguntar, o papai nasceu nos anos 38. Yanandambu, twavoleo kala ye mutamutu mishavu, tugwana atwa telenga ngombo. Ya to dikiringi kaza vondelenga ndoki. Anansua pe kala paka manki ndoki. Ye kuma amisioni atuvangiri nkongono tuyimilanga vo. Mukalanga ndonga mmoko kelanga setufwa. Vosi adiga kase watu afuidi ayangalele votu fulufidi. Kama kuma dadi meshi diaka. Ndio vema nkunga missionaire. Missionaire. Una muna nkunga tu Bemis. Então, ankaka kwangangwa vovo as mentiras que dura muito tempo torna-se verdade. A mentira falada há muito tempo torna-se verdade mesmo. Não é alguma coisa verdade. Mas aquilo de amor de jingri de bobo que diz, se ele quer que perigoso. Ambutezeto
akala ye matsweki azule kala ye matsweki mana fete ziti silwa wolugwanga mbumba ini vangilungu akisolela muchiwantu munavata yana yimvo yinzefu syabu muna syabu ele kunise mutu mbumba afite bonga mfukiri kondo akenya zingiri vananilele ele bonde mukasa kena ngazevu ngandi ufundi wele kale kuna kotele kikumbi mene kuntule firina kula zimbwa kina kavaika avubule vofurukiti wawafiti kumbanga kadi wafuruka nta kuna mbumba kuna kwende kalanga kaka munavati nakabaka makwa mbumba kako kuindiana mbisi zo mbumba zina nkaza aketu pakazenge je kuyi la yoga futa andezi kaza le kuyele jimbo yina tsunga ne muntambo difficile muntambo mumu kuja kumbakira alors le kuyele yina tsunga ni mbote kani mwana fiyo tena kaba kwa sevu kafete kutavana kwa kombiti watu aketu kadiko mwana fuje sisi namu diamu boshi wangu kwa mone kaka kurula malo dadi songa lembe imena kwa kebe ndio nendo hita saka na kwa taa wazaka kwa wala ndoki taa fuje bangu mwana yena pila kwa kute kuizidi siki kitu kidise diamu nene diamu diki kile kindoki na te wau poki popo wanga kwa kindoki tuwe bonge sempure nkaka vavo yetu tukele nanga mvu 15 bese baika kipa kuna zaira kimundele ngulu kumakadi yatu kuna kitsazi kali ndeke kuipipa uchi konde kala organisation yimbote segura chimbote katu vonda nanga tamindele mwene bu watu ndeka futileka munafu avenga kufre avenga mama pilimo pile paji waka kipa kuna zaira kimundele ngulu kumakadi yatu kuna kitsazi kali ndeke kuipipa uchi konde kala organisation yimbote segura chimbote katu vonda nanga tamindele mwene bu watu ndeka futileka munafu avenga kufre avenga mama pilimo pile paji wakanga watu nebo asiri mundele ngulu paji yatu amona uonga ndio unakanga tusiri kuna boroga bongore nguru ya kasiri kuna kenga nguru okumalu nlela tumuna finda kesi kuna siri katantu lestonga atu tele wandi umene kitu kala nguru ndambu ntu kitu kimalu yimasiri nunka kan kenga kwa kuntu nlela asiri ko kumalu nguru wo tele umene kitu kala ndambu watu ngulu kitu lwanga fasi yatu amona wonga kadudu kakako mlayana nzila watu akula mbumba watu fitambulangu bwawena njikindoki yambuli kakadi akadi vaitidi budi malonga mbungulu ule mwana ndunju bari yobudile twadila ele kuna pukuluzo asiri mbungulu kada sile mbungulu ujirale nge mwana fyoje ya ipudi mbungulu budi malonga kuto makasa nanga kona kileka piri atoto manisa mbungulu budi malonga kinga mbuchi watu vuna abuna tuvuna tufire yote tomana koda tomana tegeta apwana mindele ana wabu seni kolao lumu kiseni kolao na yela songa bukyo sisu bwe seni kolao muntu katelo shingi mana tangu ike ginga kachi juita ndo mana tulu lufunu kalindi lubangu lukala kaka una lufunu ikia kindo kikwangi yoko finalmente kuna baba tena wabu kuna sangi kio kimatemo mene kundokishina kuna uwendi kishabu leko kimbote kina kuna ana uwendi kio ni kuma wale kioma kuna bubu na kuna matebo mene kuna kingana tanka leni kwenda kingo wana matebo mene kuna ndewo ende kuna leko kimbote kina kuna antani mama kindoki pasifu kuna tatira wantu mna wangu kindoki mazuchi kinto bobo mafungu imeshiba bobanga hi munafuku muntu kabaji kwa na mafungu mpundi mutu yemati ngafu zinga mushi muntu kaji muna yele pirekenanga watu kakunzolanga ko ye muna kundi ya bishi muna bishikenanga waka frenanga kumbonda mukuma kitini nanga akuma kushiranga kuna bata mukuma kikuisa ye ina ilo sanga watu muna mafuku
uri mona ngalla wi kona tadi mona lisho yabuda kama kuishanga mona mafuko faso ana paka kini kifute diwa zoranga dia yango wa comme ferme si mais ouais yambuli kikini na nuni mosi no wetu bobele hata kumvua tanga mona bangile aventure za mori mona baba parce que kana ya difungu kamungindu kunkuditasi nkalete umono kizaile lefungu le kalende kalake ngene kate kwende kangari tirumuki mais luntala ya kwazo kusentir mungi jumbi cuma kimosi nuni mosi biokala antuko fasintadiri una kambota kini na yinati tulenda boba endo sisi na tullo tanga imamu mena tutekele mmona mana tutekele kwa matullo ta mana ndoshi ina kuwiri kwa kumwana kulindu lota ndoshi boka ni wizi kulondere ku atuka kwa kulondere ku kukamba kuna lende lota ndoshi kina kuwizi kwa kufanana ntawo ge tukawire kalulu mambu ye yingana ye safiti umune tutoleku wao kwenda ngamene mami mene muntu mukupanga pasi ambude zeta longa kala milongo myobyo sunimi yato zenganga mirazato katulanga ni chia jepanga milongo mindele na aswe ya ndongo wana kene kulupita ndomba mvana milongo kanwa lukanga ndongo bali milongo kulupita kadi ma America kiwile kala muntu pasi sunmiga dupilei pasi muntu kuna tutukiri mana bilongo akanga waba yukuru bilongo wa unatende kulipita rubuka ntele tungu kinini mbele sabu katemana kunguka mwere mama kala mwanantu walato gomene mabu makulu mashishi pire makalanga wawene bunjiringe kaka ukwendanga ndianga kisha kuna ni magwa matebu bukenda ndo ukati kwa ndile na wende tala keu ufanele ye muntu agora numona ote kuntaro shimo shabu futikala won kumezi kewe ni kewe kibeni ka muntu kwaniko kewe fungu si zakatangu kuti niyawu kutukala munzo zakatangu niyawu kutukala munzo muntu maraka monanga wonga muntu ndio nomuna yina test mun kinza khulu babangere kunna kayifulwesa mwana popi ule bule mbutomo pangu kimbote teka tudi kaka mesu kiate mwana uonga kusimbiko muli yakeme mwana ngiti yana yama yaikale ni mwana uonga ko kedi yana yama mwana ngana popi na pangu mindele ana popi ngaka nsidi pili ya bene mkone kangari kila ndami ya minti pili ya mwana amuka mwana uonga ko ni mwana kwa uonga ko wau mwana nzwetu musasukidi nyawo musasukidi mbwa ni majembe ana yamu kana wongo mbo kana wongo weni yawo kadi mejan kaka nyawo wonga kasimbi ko kamoni nyawo imene mafungu muntu kana kana kote kumuna katika fungu kana tambre kana tukipire kaka malonge moshi fungu tukanga pata atukwana kafata so mas história hoje está lhe contar é só que o problema que tem na gravação não que tudo nganga ko ngani ndo tubule kali yana yana ngani kayena cha kukata mais mazitu na mona mbude zetu pakali mazitu bajungu tukira kapendele ka kwa mbude na kala kadi seliamo ngolo kasika ke nta mona ngolo kasa ki kwende kumbu kuvonda kumoto na bonda ya toka kaziga to moyo pashivo zaitana bukeleka kazani ngorina na kwa kuno kufirita ngani kwa kunna tingebele tamtambulele ngine cha dindugi ngine cha hadozo na wote ndiwe injeção penta marina segunda gente za kuno shiri kwa 50 kilo konganyiro sabato afita pesa na kilo na nyo ile iluta mutufui wawe ile kuna watu nanga ye ndio ngifui Puto kutumu kamera jabonde ya tunazote ya tu. Mimi jibata fuidi ile atu kuntura Dar es Salaam ni moko. Okaniga na ile yondo tuwazo ndo kijifuidi kinga. Akopenda ile ya bondia. Ndio kije kubigirende zina bondindo. Hapa tupenga kala. Sasa ndio tuzo tuko. Ndio ndio
ngwanji ule ndani ne ponde atukunu mwana kwa rene so bongole kuna misao na kuna makele kuna singa masola ululu mwana ngikele mwana ngwanjani mwana ali ndiko mwana ngwanji utoponde gatu ele kangeri akankele bigatu mishishi doranisha ayi ngwanji katomkwa mana ngeno ke person ngwanji c'est 40 ele foi leão tigre sim um animal ruim animal que se chamava caçoar ele não é como um onça grande como um onça muito leão não leão kuna kwelu kambosu ndongo itini na mabate menga ndongo itini yena nte kuna meleke kifutili anga kuna bewa mabate menga matini solo animal que kavumbele akakuwa é difícil também você como kwata tini kuna tietu é perigoso tankesi di elu ya lo be ndongo itini ya lo putuke tini si atu ngwanzi se tini si atu ya evite ya ka yuba ya lo itini si akulu mas que matou quem você quer apanhar mbuto zetu ayatika kumbonda avondra kana ngwanzi kwa shikadi mine meshi ngwanzi taka baka mutu aisipate akavona ngwanzi zato kitu kidia silbre yake na sira mena kwa kangu na boroka lifuye mu na vete a domingo nizee kane nifetu zae kuna lumimazandu izae kana yina kaka kamalongu sizae kana kyavene na mawonsa mututele zumba nsiku zeka na unafutiti kwa sunkanu nsiku myani wivi kuzulia nsiku myani mimi futu mimi patoma zai ambure zetu kakele maburu nzambi umona ni mindeli ndome tukulupira ye imoshi nto kujiyade yetu mbele kitodize antes de Jesus o Cristo, ninguém soube o que não butushiriko. Agora, mana lubao butusonika funda mambo chona kana maomena mwire moni kuna kwangu. Muntu nakabirule diera tambi kidimina nkishi. Kufede sibwe bana kati edikeki kingani mukikituka mukingani ukipangira keki kingani mukituka kingani ukipangira kingani ana kibulika na kikiwa kingani makuma wasona. Mena mu nima fede solo mona tsonika ye special por na masini simbo de pele na agora taratibu de tradicional stala nanu yatkidi tengom mo mashine kipo kupasa ngere ko yatkidi stala e kindo yatkidi nanu kere kia ko yatkidi kindo stala kidi fikida tunalia lendu kuzaye ba kula mazija ya kindo kuno kuyetu ando wakati ngunu tutula mbude zetu utuna wao kuna lulanda mbwene dotoro tutugiri kushimijera mchika muntu na tuisanga donga tula no kuna mwele wala mususwana hivi bana so mususwana ndani bale ayebza moko lola fiti tsukula makulu lumama nani ufuiri mulunze ange kitaba drumir abare lumkote le então kawali sukula moko ndia kaka yina fazu kigimbi kile simba kona pau kule simba kikona no agora o médico veio lavar as mãos entra lá dentro pediu mais outro água para lavar as mãos mas que eu vou fazer agora monaka vou atukani jola masa mamoshiku patidi mpima ndongo moshi mvala pele tawo yote moshinka kwa tempo kudoda kufangi wakikumunga sukulu mona porque tradição porque aquela tradição e quando tá quando kuikiri na tradição kazaidi tsaka yufuna kwani mo tala mama pili meno amunge kiri kama medi kwa mbude zetu mo kwa sukulu na tukiri kushimitiere muna tangwini ya mchi wantu mvume kiti kilungu mupauko kama titi kubeka mutsembuko afate zikira afate budule mtoto muna mwa kali mutu kali kurubuko muna urukadi ata na mutu kali diato wakina mtoto nje amurushimbiri muna mwa kulufete sukula moko meju wa ukasimbiri kwa ukuka siri dia kuna yete makote sukula kitasa kwa significa bimbi msemenanga bote sokwele moko muyandi shebuka tumbwira akafurugulu nati nawe papa wa wakile sukule moko ni mujiri lumbu
kadi voero di usukule mo ko yesu ko mo vango sino mutu de suko matandi sama mengi mukudu shangro makonde tani makonde mfungu ingani yingi bere bakadukale wau yateteka kayina ka kadukale kondo ngatamu tufiti karatu mamengi ko tumna njile za wote no zile visa vo chango mais c'est verdade oyi bangana zakadukale kuna muru awe puja zote c'est pour toi il ko osidu wena ngana ya wibo bolengevo ana yira na shibwele kaka na kurumukini kuna ntawa mwene vatami ndelo lodo ichimindele yokinga batadi mindele dilero ngani vo vanga vo vanwani ni nzoro kavatoro kole ndianga ukete munwana kete keshinwana anga naishi numpone nuta atunanwana kakipumbu tuzima twitu kwenda kubata tuntu kwenda kuna mfuta mpumbisa ampumbikirisa kutusale kusuku tusiminaka kutuya tangu silu sitondalani lo twitu tala mpumbi unajiminati na wala ambula kwa tema bondo kanitele mabondo ana bajufureza mabondo kichigwa songa asonga lekize ngani nyingi mele bakadukala kenda ko mna maondo ku tenye ki ara todo ko Well, sorry, ngapela la kamera na pole za ya benso. Venga kitu. Que me falasse mais um pouco daquela que os bancos diziam que tinha que trabalhar muito quando morreu uma pessoa ia na Europa e ficava branco. E daquela história da outra pessoa que veio pedir o chapéu né, quando o papai estava dormindo no sono. Isso já é maravilhoso. Porque eu estou a gravar, isso é um arquivo, pai. Sim, a tradição. E como foi? Venanga ye mambo mageza kule mambo não em português. Veni mambo Vamos comprovar aqui. Veni mambo mena testar, nós vamos testar depois. Veni mambo mena zegatu mabubangabu ndomba mindele zikitukanga ndomba na nati kumindele kunkitula ana mambo kinga kama kile kako wao kuna mina bani yatujikirwa kumbu mineiru mina ya kwenda kuna ntwala washidi tule mina mibukiri muna pipa mbasho wakwiza nta wakati ule mina matari mina bagudikanga asidi muna makalu kumusi alutikese kuna lavaria baba sugula amwana matari mina matalu akati ule matari mina mapamba alose nta baba kwenda kuna kugudikidingi mina kana kuture safudachi kuna tandu akalanga ye tuvanga tunda atere munatari tu anango bubu adi natari kidinanga ngo adi natari ngo dinatawa afirma kona yina ndawo wa ukwenda akona bangi una ye maza matwa katula yina pila etadi pe di wudi kidi po la to fuiti okina wa to inge fuila kuna hashibuga hatu akala kurashi hatuli talu yingi amine boka fuidi kutalu yingi baka elidizola rakembe vo anafogwa kukuna enta kitikiri kwa kumundele wala kula nkata kumundele ndio no so perdi ka ulumona ndo mukakele mwaje wadi ngandi kakeleni kala kumuna ko ala utama bo ndio mundele fonani mbitega ngani ho hadi akawo kale ko diana bata yani ndion wa wele ko kawo ya nesu ko firma ka bangu umano ko na badri ngandi kikele meshi kala vindi ko kana ata badri courage makwenda kunto arna fa kitikiri kwa mindele watu wele kuna mama kodire munanto manzeyi kaka wakina lumumina na mibu na mikuluka nana digati fui besi yao kuna hospitali sama banga abel kaza murtuara jibula kaza murtuara ali tola maza muna mange sukule ale mena suku kwale tamukuna lepi kumuna kimboti hako
pwandi yoro mbuti mutu to mazaka ni pwandi ninga kele yao katole pochiri bena mbashi awatu kenga nzumu ilundi lingi akaza mortuari tsabi ngele wani yene lega kuna nzo muna pipa ndo dirende shindona mbuti wishi divana pwandi kati pochiri sema mutu wonga au kukinsuka le tino dole kono kana gwana pu ina vena munishiri munu ndio kapita wele po katuka katwelengo wele ya unanga kwa mina bonga kwa unanga wikele muna kadi kuna tsadi lango lulu ina kuna ve anka konde munu nanga bonga ya yidi mena makri yoke shidi pwani munu wako ibongi lidi yake ina kuna gwana pu ina vena kampu kidi pwani ka ibili yoke zibren jivana pewani zibren zokote wa kutwa ndiri di kupu pakati yake ndo mani kundia ngomri akadiri fondi umutu akuko zimene kuzikundika ingiri imizo fondi ke etidi mwana sai tidi fondi vena dingale tauni fwana tifete banga tops paito zari mwana kati chitoro kala kikuidi paito toro kabanga elere toro musunduru kuriya wa umoko mabule mapila makala ben tanumvu azenga kya kipisi baba ko kuna kupanzu muka infirmiere ntonir na itwale bangure wale tiro bo doctor burese wo yogo wa mun zaidi futu mukin doctor ko wa ina ndombe akunge umbonde na kafutu mwe shiranga jumbonde lenga ka futu penge kagani ngoje tini okukata mishina kafutu muka kafutu futu kama na zai wandi unoka kelwa muna tangini ka fuidi tanka kujikira ntatu kungili kumatatini koko kadi ambo tamu ni fwana lumbukina utuvwandishi andiko perdão beze yambo yetu kuna putu enazole tuela mbishi akali yanga diako enone subaka na luisa zao na lukatule ntulutuli muna yanga na macho makutu kale mbishi tomana gutu kashiji mena kutoka mama pile yina te amuntu kubena emfutu muna men lumgiligilende ko banza mbele lumazoki ben awega kasido toro basi tapsai bosh oki burukete mwikina ko moni lo kambidi men mamu kamuntu kumfutuela emfutu peji lanzende tu fuidi mena fuidi makipa mafuidi makipa murakati mafuidi mama kizule katulule kana moyo maze makatu kidi imoyo andi wana luzenga tufuide ningudi makipa murakati mafuidi bondo mbare kitulu mindele apete kwa nata moyo ele kwa tule produtu akitwela mindele ni to kitulu mindele kasi ka moyo ko fone unafua akwenda kitulu akona mindele ta unakala buuna ngaka jamako kadi kuna putu mindele kana yake tu kwa gutaku afua kwako akwenda sebulanga porque esse métier gosto que mwana batu masofu la confiance. Parce que moi, on a pas la confiance. Il va falloir mon protocole, c'est les nani. sono veramente alle con il biblioteca per male dove sono le televisori sono non di leader sta per sé avevo lo chiesto per intervista ieri l'intervista avevano visto Essa é a boa pergunta. Não é porque se cresce. Não quer dizer. Imagina só as guerras e não, mas os animais andam em guerra aqui, mas vai bujar cá. Vai bujar.